tapu misami brada. Kou arkisa entak abra unu. De heiden dis e broko unu. Maar we arkisa gado tak abra unu. Lees je? A book for Deuteronomy 7 and verse 10. Because you the one Santa people, the masra you gado. You the one Santa people in Masra. You gado. Lees je? Masra you gado, but for kisa you. Let you want space to focus, give him brevi. So gado for kiso you mi brada. You mi start let one special people give him drip. Lees je? Komoto, kung ala focus, visite na tapukrontapo. Komoto, ala de follow si de tapukrontapo. Ano takwa de kalay ka nga de man. Wada love to. Sai mi brada. Lukwas al fija. Gado tak you was up aware and aware to make it go free. Okay? Sana aware. You see, when gado tak you was up aware and aware to make it go free. As na pina Bible. When you no sab sumana you. Ala de tra follow ya. So sada may tak abra uno. Abla ka may furu, abla ka malesi, melay. Mako luku sa gado tak abra you mi brada. Give Deuteronomium 7 verse 6. Kau sa gado tak abra iwan gado tak yo sapa ware and a ware to make it go free. Kau yere sa gado tak abra asuka nam de blakama nga ingi. Lazy Deuteronomium 7 verse 6. Because you the one Santa people, the masra you gado. Ore, you mi brother, they want Santa people give masra you gado. You know one kau no mi brother. Lazy masra you gado ben for kisa you le kwa space to follow ko give him strefi. Gado be for kiso you le kwa space to folku. Daarom mek uno mak wakasa kabruku botu belena doro. Daarom mek uno mak tin gen fu hatu egi brada omdat gado tak uno na was special people. Lazy Komo fu ala follow ku. This is the natapu gron tapu. motos ala de follow sa da gron tapu. You know was special people mi brada. You know was Santa follow mi brada. You know gado follow. You know one kounu tap gron tapu mi brada. Daarom mek de kounu abi fu stop smoko. Trouwang a de vrouw sorgu de ching mi brada. Okay? Right. You know a young brother. Yata, moki adisi fosigwe. Give me Exodus. Exodus 3:20. Na 3:20. No baka wakawa ipisma. Arki disi ika arka disi da ego. No, de chibrada food in so gang. Okay? Ko lees was and give one gang. Lazy. Exodus 3:20 verse 2. You know musu waka na baka wan hipi suma. Lazy Isi to ogri. Isi de do ogri. Dus every day in one to young gang de might tak eight. Wogo sribanga mei, wogo furu, wogo smoko, of wo drink perki, inom go in the sand that mi brother. Right. Okay? One number de tapa flyer mi brother. Okay? Bel and colère you a story. Okay? Rob Johannes affairs 32 button. One sang, asuka nam de blakama nga ingi, nooit no one sap awareid. Ma fu Israel United in Christ, woko taigi you awareid. Mudan. Lazy? Johannes 8 vers 32. En unsa sabida waarheid. En sasabida ware. A blakama nga ingi, yo sap a ware. Lazy? En de waarheid zal make you come free. En a ware o make you come free. 10 October no make you come free. Bonu Campu no make you come free. Sunday Kerki no make you come free. Masau make you come free. Lazy? Johannes 8 vers 32. Unsa sabida waarheid. En de waarheid zal make you come free. You see, God don't have a ware that will make a black man go free. Next tomorrow no make a black man go free. Bonu Campu no make you free. Sunday Kerki no make you free. 10 October no make you free. Masau make you free, Lazy? Unsa sabida waarheid. En de waarheid zal make you come free. A ware na that will make you come free. A ware will make a black man go free. Want a black man e prat esrefi en samaka matawai juka fotonengre baraman kwinti aluku ma unu na awan follow unu na one same people. Gadota kwasap a ware and a ware to make you come free. Okay? Give me Sefanya.
Twee, ko arki sa gado tak abra amoy ko no people eng ablaka mananga ingi amoro moy falak sa gado mek tap kron tapu. Isi gado tak aware o mek u kon free. Ma arki sa gado taki want uno lok fu ko makandra altijd we pratus refi. A foto ma utak ano loba bus kondre man. En bus kondre baka yo aba a tap seiman nanga maf ondro sei. De man a fe anti ma arki sa gado taki. Sefanya twee. Abuku voor Stefania hoofdstuk 2 en vers 1. Lees u. Chari usrefi komakandra. Atak chari usrefi komakandra. Suma musjade sref kwa komakandra. A zogenaamde foto nengre. A matawai. A samaka. A bus kondreman. Ulu na awan follow. Gado tak sadem du. Chari usrefi komakandra. Atak chari usrefi komakandra. Met de safu. Stop voor poteskina doro sei. De brada fu stop voor wer bruku ondro bella. De brada u stop voor kwa usre vrouw. Trouw na de vrouw unu mi brada. Want kado tak sam chari usrefi komakandra. Ja, komakandra. Oh, you kondre. This is no abishem. Isi unu na wa people sa no absheng. Want they we kosu usrefi. Den anga sosos kitap strati. Da we denk tak na sexy. Isi magado tak sam char usrefi kom makandra missa. Isi want if u no be prat usrefi. They understand no prat des refi. Des neisi no prat des refi. Dus ane tak abra denk. Ay tak abra asogenam de blaka ma wat na unu e prat usrefi. Tida we kar usref sama ka juka matawai. Magado tak unu na de Israelite. Lees Stefania baka. Dat boek voor Stefania hoofdstuk 2 en vers 1. Chari usrefi kom makandra. Ja, kom makandra. Oh, you kondre, this is no abishem. Mister, kom aksi Mister was snel. I go? Mina Obaja. Sana name Mister? Angela. Okay, Angela. If me aksi Angela wansan. Nanga sort follow desan disipsa. Nanga ulu nengre. Mi look fire taki Mister. Want no pura frede dat inu zou be abgide wetman. No waten doro fu sapsuma na you Angela. Okay? The wetman do this and this nanga uno. No. If one must laugh in 400 jaar. Verkrachting ma. Kiripa. Nak de chifwa de stom. Ishilet baka dati amandat kaleri wambusan. Nooit. Kon look of God script abra de masaleru de sandis in a Bible. Give me Deuteronomium 32:29. Want arkisa gado takimisa. De samwat masa do asandis nangau. Bakada de maleru nu dat Jesus Christus te asuma. Now wait man. Just know that no aksi a samwat man is lafi 400 jaar. Ishilet bakada amauleri wambusan of amaulei. Amailei. Da arkisa gado taki. Lees A boek voor Deuteronomium hoofdstuk 33 en vers 29. Je moet zo breiti, o Israël. Je moet zo breiti. Want je na Israël missa. Lees Oh Israël. Somate lek you. Want no of the tranasi is no tranga lek unu. No of the no mooi lek unu missa. Lees Oh people, this is masra be verlusu. Oh people, this is masra kado be verlusu. Lees This is dead, dat geld voor je jeppie. Kado na as geld voor uw jeppie zus. Lees En dit is de horu voor je granny. Kado na a horu unu. Lees En dem safeni je vijanti de leimangi you. Arkisa taki missa. Sa lees En dem safeni je vijanti de leimangi you. Missa yeres ataki. Missa yeres ataki. Ino yere? Im arki busa ataki. Wat na abra yu ay taki missa. Lees baka. Dat boek voor Deuteronomium hoofdstuk 33 en vers 29. Je moet zo breiti, o Israël. Je moet zo breiti, o Israël. Want uno na de Israëlites maar lees. Suma teleki you. Oh people, this is masra be verlusu. Lees Dit is dat geld voor je jeppie. En dit is dat horu voor je granny. Lees En dem safeni je vijanti de leimangi you. En dem safeni you, feyanti de leimangi you. Don't send the man die do the sandis na
De wekman na ufeyanti. Suma moro na ufeyanti missa. Gim Deuteronomium 28. 46. Suma moro na ufeyanti. Kom sorry fakado, soru tak wasap de feyanti fu. Okay missa? Lees Dat boek voor Deuteronomium 28 en vers 46. En dem zate na je tapo leki wa marki. 48. Vers 48. We dan, je sabini, je vijanti, is die masra sa seni against you. Here is attack me brother. God attack you dini feyanti, the God is send against you. Ma fire din de missa lazy Na ini angry tem. Nasang Na ini angry tem. missa. They up angry. Pay go by son. Suma up the wengri. The lazy nanga de understanding. God attack you dini feyanti. Lazy Na ini angry tem. na ini angry them. Na nga drei watra. Nanga drie watra to one watra na de tra follow kwa bif by lazy. Na ini sososki. To one crossy. That one that so ski one that they one crossy. You abif kwa de tra follow. Lazy En na mankeri voor alasani. alasan skoro datra alasan wa bif kwa de tra nazi. Gado ta ko dig u feyanti sa eng srefsen ko against uno. Mami sa afra. Gado lock uno. Fu side men gado do that na now. Side. Side gado lock uno. Fu side men gado de sandis na now. Mr. Faigo. Aigo anango? Okay, Mr. De awen kriya Mr. Suma abe. Wa? Sot follow. This Nazi, yato? Isa na outside kumutwa? Shina. Yato? Mudan. Mudan ang paraplu. Mika aksi mudan wasan. Suma aba wen kriya mudan. Okay, forward ko mo sir. Shina. Okay, mudan. Da pe abla kama pe unuk moto. Africa na wa werante. Sort of the photo. You see? Ma usa process to fast lazy. Lazy. Dat kou sabi hem masra. En dat buriki sabi dat koi voor hem masra. Maar Israël no sabi. Ma Israel no sabi. Dus if u sab to fast lazy. Ma uno sab to unu da suma na unu. Missa. Unu na? Unu na? Tatra na missa. Suma na unu? Unu na Israel. Missa inop chef de wa Israeli. Te da Facebook e feta nga usrefi de man tak luku de yapi yapi. Na dat de mai karu. Mele, mako arki sa gado tak abra unu. Gim Deuteronomium 7 vers 6. A gado di mek heiman lang a gronta pu missa mi brada. Ko arki sa eng tak abra unu. De heiden dis e broko unu. Ma wo arki sa gado tak abra unu. Lazy, A boek voor Deuteronomium 7 en vers 6. Because you the one Santa people, the masra you gado. you the one Santa people ki masra you gado. Lazy, Masra you gado, be for kisa you. Leki one space rutu foku, ki hem srefi. just gado for kiso you mi brother, you mi sa like one special people gi refi. Lazy, Komoto voor alle foku, visite na tapu krontapu. komoto fu ala de follow di de tap grontapu. Ano tak wa de khalei kanga de man. Wa da look tu. Mami brother, fu saide meki di de day uno da gro misa. Misa. Fu saide meki di de day uda gro mi brother. Fu saide como no crossbe. Fu saide me uda gro misa. Huh? Okay. Dat was sorry fu saide uda gro. Ja was aan gim lazy Amos. Dat boek voor Amos 3 en vers 1. Jere da wortu, dus die masra den taki against die o Israëliet soma. Yere de wortu di gado tak against you. O Israelite suma. Ala unu sai abra da pe unu na de Israelite suma. Mi ben chari komopo voor dat kontre voor Egypti. Lazy. En mi ben taki. Uno wawang, mi ben sabi. Yere sa gado taki unu wawan. Me ben sabi. Lazy. Voor alla den volku voor grondtapu. Fu ala de falku fu grontapu. Gado tak na unu wang asabi. Lazy. Voor dat
Give me in 12, 6. Koulu kusa gado taki. En de baka dis wo sori suma na mam chief gado. Dat boek voor Hebreeën, hoofdstuk 12 en vers 6. Het boek voor Hebreeën 12 en vers 6. Because dat suma disi masra lobby a de strafu. Iyaga sa tak mi brada. Au asma di gado lobby na ai strafu. Daarom met gado ne straf de Stacy alasane ko bumbi de man. De man op de biggie wenkri, de biggie supermarkt, de man nya aku, de man nya daku, de man nya sneki. Next step sa de man. Omdat gado no lop ala man. Arki sa gado taki lezen baka. Dat boek voor Hebreeën 12 en vers 6. Lezen. Kasi dat suma disi masra lobby a de strafu. Da suma disi masra lobby a de strafu. Daarom met gado charu ko in slavernij na nga sipi. Daarom mek a ingi na nga blaka ma fos bij de insranang, maar no uno ma afgronde rechten. No wala de tranasi die swabif bij grona de man. Amai ser wat jari 15 bij 20 ki voor 30.000 euro. Maar you fos bij de ja, tap sei na sama ka ingi uno ma fen gronde rechten. Omdat gado taksan, lezen. Dat boek voor Hebreeën 12 en vers 6. Because dat suma disi masra lobby a de strafu. Da suma disi masra lobby a de strafu. Gado es straf unu. Voor de zonduf unu. Want na unu, gado ki de wet. Unu na a special people ki gado. Gado wan unu voor dry ulibi. Aso kana de blaka mananga ingi. Adezen? Lezen? En a fout iedere man picking disi ateki. En a fout iedere man picking disi ateki. Israël na a man chief gado. Give me in Exodus. Israël na a man chief gado. En Israël na a zogenaamde blaka mananga ingi. You see? A zogenaamde blaka mananga ingi. Unu na de Israëliet. Gado tak I found iedere man chief. Disi ateki. Paulo kusuma na man chief. Lezen? Dat boek voor Exodus 4 en vers 22. Lezen? En you, sataki gifara o taki. So masra de taki. Israël de mi man picking. Suma? Israël de mi man picking. Suma? Israël de mi man picking. De 12 stammen ja. Israël na gado man chief. That's right. Daarom met gado estraf unu zogenaamde blaka mananga ingi. Zij kan esref paraman, fotoman, unu na one people. Mi brada. Argisa gado tak mi brada. Gado taki im trouw na nga vrouw. Mi brada tapa brom. Argisa gado taki, give me breya. Mi brada. Officer John. Argisa gado taki. Abuy. No ye pinte de bom voor Amerika u bigi free. What is a nation? Nation is men leading by example.